Heyva sora Kurdistanê di sala 1993 de li Almanya li bajarê Bohemê hatiye damezrandin. Ji we rojê heta niha li tevayê Almanyayê bi tenê yek saziya alîkariyê ya Kurdistanê yê ku bi 109 xebatkaran xebat meşandiye. Sal bi sal mezintir bûye. Ji bo mirovên mên hewcedar bûye hêvîdar. Dibin her şard û mercan de ji bo alîkariyê bike hewl daye. û bi rêya broşûr û DVD ve hemû xebatên xwe pêşkêşî gelê me û welatparêza dike. Heyva sora Kurdistanê bi tevayê xebatkirina li ser bingeha bihişyarî û zelalî ji xwe re prensîp dibîne. Bi berpirsyariyek xurt tev digere. Ji bo ku alîkariya hatiye berhevkirin bigihîne cihê hewcedar, ji bo pirsgirêkên mirovên mên maxdûr were çareserkirin, ev pîvana ku her aliyê civakê beşdarî vê xizmetê bike pir girîng e. Armanca avabûna heyva sora Kurdistanê di destpêkê de gelek Kurd û dûvre li hemû cîhanê li goreya hewcedariyê yek, heremên lêşer heye û yên dibin bandora şer de ye. Du, li heremên afatê. Sê, li welat û heremên hêjarî lê heye, xebatên xwe di çarçova prensîp û hêjayên gerdûnî de didin meşandin. Prensîbên mên xebatê. Yek, bibe pir di nava hewcedarên alîkariyê û xêrxwazên alîkariyê de. Du, bê cudakarî alîkariyê bike. Sê, ji bo em bigihên armancên xwe dibe em xwedî têgîna jêhatîbûyîna bi hevalbendî bin. Çar, karê ku ket ser milê me em hildin û pêşengtiyê jê re bikin. Pênc, di têkiliyên xwe de em hewl bidin ku nebin asteng, bibin destek. Şeş, em heta dawiyê şopdarên alîkariyê ku em dikin bin. Heft, em di karê xwe de hevgirtina bi dil ji xwe re bikin bingeh. Heşt, em ji bo pîvanên xwe ne bi heviya tiştekî ne. Neh, em xwedî pîvanên wisa bingehînin ku em hemû xebata xwe li ser projeyan dimeşînin. بله تماشاوان هیجان و دلال و همون خیر هاتن سر اکران هیوا سور و مزوپوتامیا تیوی همون میوان می عزیز دلال و خیر هاتن. بله ایشف کنسری که جبو آلیکاری روژا و جبو گلی من دست بکر براسی گلک هنرمندین هیجا و دلال و عزیز ایشف آماده سر اکران هیوا سور و مزوپوتامیا تیوی و همون خیر هاتن. پیشی ده از دافازی اقوال بیجم نگین اقوال دینیم زمان راستی ام دو بازم همو حوال ایمایی بیشتری سر اکرانه ببین جوی برا وی کنسر ایماییش همو حوال ایمایی بلا بکن پاروی بکن گلک باشدیم. پیشی ده دکتر ایمایی روزوان bilgin heyvan sonra Almanya dersleri heyvan sonra Almanya dersler ekranı. Bu gelek tafaziya bile gelek kişi yama bile yani bu doları bakın o hem destek konser yapadıkın o gelek hünermen demeci işe ama değil ser ekranı ve burası hem ser kaptın bazım jibo gel yapay Kürdistan jibo gel yapay Rojava ve hamu çar parçayın Kürdistan hem Slav rez yapay dişine. بله تخیراتی دکتر روشنان بیلگین در بسیار هیوا سورا آلمانیایی چاوایی تو باشه؟ باشن سپاس اول باشن سابی سپاس کن بله دکتر روشنان اول تو دکار پیامش خواهم را ببیشن جبو ایشه وی آلیکاریا هیوا سور جبو آلیکاری گلمه روژوا بو جیازی
و چاوا پیامێکی باش dikar me re bibêjin. بله ام دست بکنم سر رهبری هیواسورا کردستان و سر ناوی همو خباتکان هیواسورا کردستان و تماشاوان و سلاف دکن و همو هنرمندین ما او حوال که جبو وی پروگرام کد دانه سپاسی وانا جی دکن پروگرام وکوا جبو ما جبو هیواسوری براستی جگلک گرینگه به تایبتی وی دمی هم بیشن به دم کرونا ده و دم قدخه ده برای از پیام خود بیشم ولی زانن ایروجی ارتش ترک و چتین و به هوانان اریش تلرفاتی و حرم شیخ پای کرن و ده انجام ده سه سیویل دو جوان زاروک بون شهید بون و هر وها جی شش بریندار هنه ام شهیدی خواه به رزداری ببرتینن و هر وها و اریشا و بدنگی همو جهان جی ام شرمزار دکن و آلیه دین جی زانن به کرونایی که هیواسورا کردستان جی براستی ماجی گلک و دم داویه دا حوالی خواهم موندا کرن یک وانا مزنین ما ابراهیم الوف بو ای دیجی حوالی ما کتکاری ما سالا موسا شیخ موسا و هر وها هم سروکم هم کتکاری ما بری ایپک دمر کایا چون سر دروانی آخواه هم جمالبات توان و جگل کرد جی سرساقی دخوازن و هر سه مزنین خواه رزداری ببرتینن بله او کامپانیا وقت زانین ما دمکی دست پیکرنه دست پیکا سالا 2020 آوه ویروسا کرونا لجهان بلاو بو و بهتری 200 میلیون انسان و نخوشی کت و گلک جوانا جی جبر و نخوشی جیان خواه دستان مینا گلک دورن جهان روژاواج او ویروس بلاو دبه گوری ایرو یعنی ایرو هیا ایرو روژاواج 8420 انسان نخوشی کتنه یعنی او قاطنه تثبیت کرن و حیا نهاجی 2289 کس جی جیان خواه دستانه tabii ki rojava ne wek alî cihanê dîn ne taybetî wan heye bi taybet jî ber şer û êrişên ku ev neh salan dewam dikin derfetên jiyanê û peydakirina alavên dermankirinê û xweparastina ji vîrusê kêm in di rewşa heyî de tedaviyê rojava bi cihazên bêngirtînê zêde ye yani cihana bêngirtinê vê nexweşiyê de gelekî mühim in wexta ku meriv dinere yani devletên wek İtalya wek Fransa yani salek berî wexta ku ewa nexweşî zêde belav bû cihazên wan tune bû ji bo wê jî gelek însan jiyana xwe yani va devleta da jî da heriya mînak em bêjin Fransa da ew cihaz yani têra nexweşa nekir ku zêdeyî nexweşê Fransa şandin Almanyayê jî me ew çavê xwe jî dît yani nexweşî vê nexweşiyê de cihanê cihazê bêngirtinê gelek mühim in tabii me got rojava da şer heye û hevalê me niha cî de kar dikin vê kemasiyê dîtin û xwastinek me neşandin yani pêdeviyê wan hebûn û ji ber wê jî me wê kampanyayê dest pê kir heya niha jî me 15 cihaz şandin li hevalara serkeftin spas hemû spasiya gelê Kurd dikin yani bê alîkariya wan me ew cihaz şandin niha tabii ew cihaz ne tenê em bêjin ji bo koronaya yani ew cihazên bîngehînê nexweşxanan e em bêjin îro korona jî xelas bibe ew cihaz her wext yani meriv dikare bi kar tînî
و مثلا ایرو خبر که هبو یعنی من به خبرش گلک سرفراز یعنی روجاوای کردستان عملیات دل یعنی یا وکری حوال چه دکن دکتر ما چه دکن tabii ki ev من بیشتر به عملیاتی به و جهازا مرا نکاری چکه یعنی اون جهاز هر وقت لازمه جبر ویژه او کمپانیا مدرس پیکر و حیا ایروجی مدمشین به آلیکاری حوالا بی آلیکاری هنرمندن من هنزانن یعنی نه قدخی درکتنا دروه یا همون جهانی ده جبر ویژه حیواسورا کردستان آلیکاری و خباتکاری ویژی وقت بری نه زیده نکارن بچن باگل و آلیکاری توپ بکن جبر ویژی پروگرامن وقت ایرو کنسرن وقت ایرو سر سوسیال مدیایی جبو کاری ما گلک کرینگه پدوی حوجوت داری گلک زیده یعنی نه روجاوایی عالیه دین داشتی یعنی من بیشتر هم باکور هم باشور دبه شنگال دبه ماخور دبه یعنی گل ما حوجادری واناجی گلک زیده بونه هم بیشتر باکور کردستان هم میناک بدن باکور کردستان ده یعنی جیان جی تابی یعنی خداخه سعی مرد نکار زیده وان نکارن هر کار بری کار بکن یعنی جبر ویژی انسان ما باکوری گلک به زور و زحمتی دانه هر وها لماخ موری لشنگاره ام وکی واسور یعنی حول دادن کو برسب و حوجداری را yani gelime brastici benda geli Kurde benda خوشکو برای خانه که ای ام بیشتر دروای ولاتن و دکارن علی کاریوانا را بشینن جبر ویج ما کمپانی ما وک مگو یک شوا کمپانی ما هیواسوره و حیا ایروجی ما بردوامه و حیا که حوجاداری گلی خو بیننجی امی وی کمپانی جی و کمپانی دینجی ام بیننجی نکارم وانا بیشم اگر پرسنت هبه نه سکریپت نه بس بله ساعت خوش به سپاسی اپایم جی ترادیشنم بله گوتنا من به آوازی من و به آلیکاری هم جبو گلی می کردستان جبو جهازین جبو ام گلی خو محتاج کسی نکن براستی چهار پارچه کردستان دا شهری که مزن زیده سالانه هایی جی کرونا جی گلک جی هم جهان بلا بو هم جبو گلی می گلک نخوشی که مزن و آلیکاری جی جبو ما همو یعنی آلی هنری آلی گلی می چه دسته می وره ام گل که بی آلیکاری آخواه بدن همو گلی می جی که سر بی آلیکاری بسکنن آلیکاری آخواه بدن و سر اکران ما ذات همو هتشتی ما نویسکاریه و هیواسور حساب آوان هیه پیپل آوانان هیه سر و پیپلان دکارن آلیکاریه خواه بدن جبو جهازین جبو آلیکارین جبو گلی می بی نخوشیه ام دربازی بکن روژ daha خوش ام daha جیکی باش ام کسی محتاجی کسی نکن گلی خو ام وسا نرینه خون بیجن و دیسا گلک هنرمند ما ایشو آماده و سر اکرانه هیوا سور و مزوپوتامیا تیوی ام سلاوی خوش جوانا دشینم ای سر اکرانه پیام خو دشینن ام سلاوی خو همیو حوالی ران دشینن ام دخوازن وی اکران ایشه وی برنامه ما پارو بکن بلاو بکن حتی دست ما هات برادنگ ما جانی بلاو بکن جبو گلی ما کردستان بله هنرمند ما آماده ایسه بله هات مرحبا دنگی متی اولی جا بله دنگی تده اول میرت خیراتی میر پرور ناوکه شانم باشن صاحبی سپاس کن براسی پسکری که بو جیه تبه
بله از گادنی هینه که لسر مجوله کرد هم سر فیسبوک هم پرسکریک چه بود هم جی سر یوتیوب هم پرسکریک چه بود از آن سر فیسبوک حوالی خواهد مثلا فیسبوک که ویش فیسبوک سر بو کار داشت نه مثلا هم سر تلفن هم بیده هاتون وشانه باش بگیت خیر هاتی سرسران هاتی اولی من نه خیلی بله گلک امتحان تجی بگرن و جبو ایشه بی کنسری جبو بی آلیکاری ما امتحان تجی بگرن بگوتن انت بفکر انت بله دیسا سلام حرمتی مش بو وش بو اول پیشکش بو اول می آنها لبر می تماشات کن سلام رز بو همو حوالی دم خوش مرا وقتاندی هر واش خواهم زیده به نکنش به هر اول زیزانه مناج بو چو وشان از اندی چید کن جبر کوچه غیزا ما سور جبو روجاوای کردستان یعنی وشان از اندی چید کن یعنی لسر جهازی بینگرتن مخواستم موسا وشان اکتیب کن مثلا نه تنه جهازی بینگرتن هر یه ده گرم رو برو آیکاری به روجاوا کردستان جبر کو به سالای شهر لورد دومه و حوال ما گلک نرخو بدل دانه جبروی هم گره هلی دا آلیکاری در کرده یعنی ملی آبوری دا ملی جیانی دا مادی مانه چه هلی دا بیجه گره هم وک گل کرد آنجا گل جمع هست هر هلی دا آلیکاری خوش روژاوای کردستان کم نکرد مجالا دنیش گو یعنی جبر کو به سالان شهر روژاوای کردستان دو دومن تراژدی وی مزین جن هلی که برخدانه هلی که تکوشینه هلی که وی تراژدی جنه مثلا اول می کو شهید کردیم اول می کو آنها نخوشخانه ده اول می بریندار آنجی پشته او کیمیا سال نواتن روجاوای کردستان او زاروکی لاشیوان شوتیم زاروکی هاتیم کشتن او گشتی ملی شهر تراژدی زانه جبروی یعنی امینه که هستیار جی نیزده نگوت روجاوا چه غیزا ما سور هم به سالانه تکوشین دادن چاره کردستان اول برخواد تکوشینا گریلا هی به تایبەتی بگره تکوشینا کی لسر وی آوای گلک دستکفتن می دستکفتن هر مزیجم به دستکفتن روجاوای دا شورش کاتاوا کرن شورش چی بو و جبو گلک کرد هم پیروز هم جی جبو me براستیجی هم بیجه yani tişta ku em dixwast me salan bi dest bixisa ew jî perçekî ji ber wî hevalê me hatine wê dere hevalê ana me temaşe dikin her yerê da çi destê wan tê alîkariya xwe ji Rojavayê Kurdistanê kêm ne kemkî xweş bin û bê serfiraz سبا ساعت خوش به اولی میر پرور دی ساعت خیر هاتی براستی مموزین ماموسین برای هم سلاوی کیش بدمه مو خیر هاتی ماموسین ببرین سلاوريس هوالي دلال ايوز جان هروسا دكتور سلاوريس جبوناتاجي هوالي مير پرور سلاو جبوناتاجي بله پیوست ام جبونا گلی خو ام آریکار بنا چاوا ام بجن دمی خوش ده ام هفره بن ام دمی نخوش تجی گرک ام هفره بنا ام یکیتیا خو بکنن اولی میر دقیقه کی برا او دنگرتی تمام ماموسین دکاری دوام که بله ام بناوی مموزین بوتانی ام بشتاری و برنامه گرینگ دبن راستی جی برنامه که جبوی گلی کرد گلک گرینگه و بری هر تشتیجی از بخیراتنا هنرمندن ایروی بشتار ببن از بخیراتنا وات کم هر وقتی دی هنر آیسان دکتر روجوان بیلگین و میر پرور بخیراتنا واجی جلو جان دکم راستی جی اف دما امتده دمک گلک خطره مصابیجن داخوازم او هنرمندین مینا وکمه بشتاری پروگرامین وصا ببن و اف برنامه بردوام ببن وصا
نه ام چکن هیو بسکنن راستی جی از هر جار دبیجم نخوشینا گله کرچ خو بری هنگی هبو لی اف نخوشینا وصا پیس کتینا جیهان توا براستی جی گله ما جالیه آبوری گلک خطریه دیا جبر ویجی بی ام گلک آلیکاریه بدن هف مینا وک برنامه که وصا طیبت راستی جی ام پی سر بلندن چقا چه به ام بشتار دبن راستی جی هنرمند جی به خود دوری واتش دانکن گله مد روژه خوشیه ده نخوشیه ده هر جار به هنرمند خورنه ام جی وصا اف آلیکاریا راستی طیبت دبیجم دا خوازم او ام تفده بگهن آرمانچ که باش و اف آلیکاری بگه روژاوا و ای آلیه آبوری نباش توایی از بیجم بگهجن و ام جی پی سر بلند بن یعنی هندک جی بی دلی ما خوش ببیز و صابیجم و ای نخوش ام در باسبوی جوات خوازم ای امری خودی کرنه ام سرساقی جمال باتی وارد خوازم راستی جی تشکی گلک خطره و ام خمگین وصا و روجك وساجي أبم هنر أخورة بآوازين خو وستران خور أم تخوازم وربن وبخيراتنا هنرمندا تفاتكم و تماشوانين هيجا ونجي بارفكرني جبير نكن بلاف كرني أمي مظن ببن و أمي آليكارية بهتر بدن هف جلك سباسكم بله هر سپاس وسا گلک ام دیسا سپاس سپاسیه ریجی توا دکنه براسی زحمتی مازن اوجی دکشینه ام دیسا دبیجن بلا گو هیوی دارم گو حوالین محمی پار وکنه ام وک اندام که دنگ روژه جی مجین هو اکرانا دنگ روژه پار وکریه ام گله کیف خوشن گو چه حواله گو بجدار دبی پار وکن وسا خوشتر دبی ماستر دبی و آلیکاری بهتر دبی سپاس دکم اون خیر هاتن دیسا جبو پیامه و نریم و ام گلک سپاسی دشینن بله ام دکتری خو ام داخوازیات داوی بگرن امش خاطر te bixwazim سپاس rojvan bilgi سپاس اول از دیسا همو هنرمندین ما و همو حوالا جبو به کنسری کردان ام سلاف دکن سپاسیا وانا دکن براستی جی وک حوالا آنی زمان یعنی گل ما و کردستان به تایفابتی وهنه و نهاجی بن زیده زور و زحمتی دمه هر شرالی کردستان هم روجاوا هم باکور هم باشور هم جروشلات و گل ما براستی جی بندا میه بندا آلیکاری میه حوجداری وان زیده نه ام جی گره گل خوش بیر نکن چوا ما ام بیجن دما کوبانی و عفرین دو و هر وها چه سال یعنی به شهری من جبیر نکریم ما ام گره ایرو جبیر نکن و آلیکاری گل خو بکن و هم نه تنش بو به کمپانیایی گره هر دم هم خودی سازی خو سازی ما براستی هیوا سورا کردستان yani saziyê ki rûmet heye û saziyê ki natewî ye gere gelê me saziyê xwe jî xwedî derkeve bibe endamê saziyê xwe û her niha wî çaxiyê wê demê qedexekirinê de em nikarin zêde herin ba gelê xwe lê gerekî gelê me ji bîr neke saziyê xwe ji bîr neke ku em bikaribin alîkariyê hem welatiyên xwe li Kurdistanê re bikaribin bişînin û gelê xwe muhtacê kesî nekin ji ber wê jî em dîsa dibêjin bira gelê me xwediyê saziyê xwe û xwediyê xwişk û birayê xwe yên welat derkeve hûn spasiye we hemûya dikin spas spas em jî spasiya xwe ji te re dişînin bi her hevî دیسا سپاس سلاف و رزیمش بونا دکتر جی mamoste xemgîn bir hatû xêr hatî Serçava êvar baş. êvar baş mamostem çawayê Zor spas sawiya we hemiya dixwazin gelê hevalan wes. Silav û rêz ji bo hemû hevalên ku başdar dibin dema we xweş bê. sağ olun mamostem spas mamostem
ام دست به میر پرور به سترانه خو براستی ام دست به کنسری خو بکن گلک پیام هیچ جبو سترانه ام دست به ستران بکم دیسا ام نرینه ته پیام ته ام دگره ماموسه باشه باشه خودت صاحبی ماموسه ام سپاس کم حوالی میر تو آماده اول Dengim başlıyor öyle. Hiner. بله دنگی ته گلک باشته تو دکاره ما مسلم خمگیم بیرات بخیرات سرچاورات دیسا اولا میدن کوما زین سرچاراتی از خودم تشتک küçük بیشم اولا اینه که تبلیغی چه بو واسه سرانسر هاتن بون میوان تبلیغشانی بو که ماسی چه بوش برو لگونه خود خوازن هم جه بیشتروان هم جه حوالی این کوهانا متماشید کن هم جه گشتکا لگونه خود خوازه سلاغ حرمتی سر حوالی آتی میگودارد که دم خوشمه دقیقتان دیم صاحبی ام گلک کیف باش بون سپاس اول نیروکان رشه شهیه شهیه غلا ساریا نیروکان رشه شهیه شهیه غلا ساریا اوک بوکا سر بخیری زواجی آرمان جاویه اوک بوکا سر بخیری زواجی آرمان جاویه آیت بمرم چندی تشمن برم هایش قتلم آی وطاقو کبرم لالت بمرم چندی تشمن برم هایش قتلم آی وطاقو کبرم گربه شاهی خانتی خستن کمینا دشمنا گربه شاهی خانتی خستن کمینا نیاران ندید هیا نیمان جمع گردن جان جیوان ندید هیا نیمان جمع گردن جان جیوان آیت بمرم چندی تجمن برم هایش قتلم آی وطاقو کبرم لالت بمرم چندی تجمن برم هایش قتلم آی وطاقو کبرم ساعت باش اول ساعت باش به دنگی ته زلال و آواز ته ارهبی الی ما مسته هنرمندین هیجان موزین ما مسلمون حاضر اون جی بیکارن دست بکه
دنگ نایه براسته بله چند گوتن نمدی هن حتی من تنبورا خواه ایار بکیم براستی جی روژین وصاده به هنرمند تف یکیتیا واه به هنرمند به هفره بن نوصاد روژین خوشتم هر جال سردکا و کنسرتال درابن براستی جی ام خمگینن گلک هنرمند بشتار نابن از دنگی خورج طیبتیش بوی هنرمندا دبیجم مینان روژین ولو طیبت مینان آلیکاریه براستی جی بی ام آلیکاریه بدن گلی خواه ام گلی خواه راستی تنی نهیلن چاوا او هنرمندی خود تنی نهیلن باشداری کنسرتات بن متنی راستی جی ام گلی خود سر بلندن ام مصاد بیجن پاروکرنی جبیر نکن هیوین مگلک شو هنه و آلیکاری ام دبیجن گلک سپاس کن بله هر وساجی ام سلاوا جبونا که خمگی بیرات هن خیرات در نویجی تمام بی بله Eyladine mi goçiya belinde tena bine tena bine Gece heyram gülsar bu ney hey naqetineyim hey naqetineyim Ezeli serçave teyre şan u belek Tcar dilay hey na hey bineyim hey na hey binemu للكت توات هري هاي توات هري هاي توات هري Geçe kurban tüperindi hey pirbedevi hey pirbedevi Hekerin kar yaqit kelim nteşat bi
دشتو زازان چیاو بانیم چیاو بانیم ساعت خوش ساعت خوش گلک سپاس هر هردن مامۆستا کرم که بریز بله مامۆستا ام هات جمع مامۆستا ایجاد ام ساعت قیام خوش نمیدین هم ساعت خوش gelek Ne spas çabuk. dikim گلک سپاس serkeftin ji bona te jî زودای ما هفته ندیدیه اون لکدرینه dê zanê heval xemgîn ez ji te hez dikim em hevalê hev êberê ne me bêriya hev kiriye bi rastî jî me derfet wisa biye yanî ev korona bi rastî yanî em gelek spas dikin ji her wisa dîsa Mezopotamya TV û her wisa heyva sor got tiştek wisa pîroz amade kirine hevala û hezkirî hev wisa digînin hev راست yani hani kahvaltı dixwazin me bînin ceme hinek jî nayên jî çibû nizan bername we nav hev ketin sanki wisa Piskirik tune mamaۆستا direk nîne ne okey nana piskirik tune gelek Baş. peyamên xwe ji bo hemû hunermendê me hêja heye bi rastî em silavên xwe dişînin dîsa em dixwazin gelek peyamên heye em silav û rêz dişînin û parve bikin em wî dixwazin mamosta em peyamê te bigirin ji bo nêrînên te zor spas bû vexwendina we we hemiya hevalên başdar silav dikim silav kesên me temaşe dikin jî birêz yani ez ê çi bêjim na vê çend saliya dawî gelê me rastî jî gelekî berxwedanekî bihêz ji bo nasnama xwe ji bo azadiya xwe bi darxist gelek nirxên pîroz jî derketin holê tiştekî folklora me Kurdî de heye dibên xelk ji me re malê çê nake bi rastî jî hêviya me giring e ji tu kesî nebê eger em bi hêza xwe bi xwe baweriya xwe neynin em çixwaz pişta xwe bidin derve bidin hêzên derveyî me eger baweriya me bi me tune be em nikarin bi ser bikevin ewa felsefeya tevgera azadî ye yani pêşî lazim e rastî jî em baweriya xwe bi xwe bînin pêşî kêmasiyên nava civaka me de nava gelê me de çi ye dibê pêşî em xwe hêz bikin em xwe xurt bikin nexweşiyên ji nav xwe em derxinin û pêşî em baweriya xwe bi xwe bînin pêşî em xebata xwe bi xwe bimeşînin ê dervayê me ew hêzên dervayê me ew ê hürmet ji kar û xebatê me bikin ji ber wîna jî ew kampanya we darxistiye ji bo Rojavayê Kurdistan her wiha xebata heyva sor karekî pîroz e yani eva mühim e ji bo civaka me em xwe bikaribin alîkariyê hev bikin pêşî em ji alîkariyê hev bikin dûra ji hevalên xwe ji dostên xwe ji dervayên xwe em ev kême îhtiyac çêbû mirov dikare daxwaz bike lê pêşî rastî jî ew kampanya wisa bi wata ye ez pîroz dikim wakî hunermend yani ez çel sal e deng û tambûra xwe xizmetê gelê xwe da me û heta em bikaribin jî em ê vê karê xwe bimeşînin ama wakî hunermend jî em tim rast e şertên me û derfetên me wakî civakên dervayê me yani nînin kêmasiyên me her derê mümkün e hebin jî ama dibên hêviyên me jî ji bo azadî ji bo gelê me ji bo berxwedana ji bo
hevalên me serê çiyan ji bo berxwederên li zindanan piştgiriya me jî gerê tim hebe kesên rastî jî îro li welat li Rojava ji bo nasnameya me ji bo azadiya me şer dikin û xeterê dane dibe gerin çi ji destê me bê em ê van alîkariya jî bikin her wiha yani rastî jî pêşî em xwedî li xwe derbikevin ew felsefeya me rastî jî giring e em tim bi kar bînin ne gerek em tim destê xwe dervay ew vebikin yani ji derva tim hev gaziyan bikin ji bo wîna jî ew kampanya heyvasor li dar xistiye ji bo Rojava ez bawer dikim dixwazin alevên tippî herhalde bişînin gelekî piroz e piştgiriya we hevala dikim yani çi dikeve ser milê me em ê bi kar bînin bi maneviyat bi dengê xwe bi hunera xwe em tevlî dibin ji hevala ra serkeftin ji bo gelê me ji bo kesên me temaşe dikin jî yani hêviyên me bila tim bi me hebin em ê tim li xwe xwedî derkevin hunermendê xwe karê xwe nirxên me em tim bilind bigirin û serkeftin ji bo hemî hevalan û silav û rêzê xwe ji bo temaşevanan ji bo em hevalên başdar bûne pêşkeş Dikankî ji were bibêjim ez li stûdyoda me ez hinekî kar dikim ji bo berhemekî ji bo wîna jî wextê min rastî jî hevala wisa 15 deqe dabû min ve zêde jî derbas bû ji bo eger ez strankî ji were bibêjim ez ê dîsa karê xwe berdewam bikim çêdibe wisa an eger gelek baş dibin zor spas birê sağ olun dengê tamburê tê bele gelek başım بله mamosta خوش Estupiyên me da zincîr em bûn kole em bûn esîr Estupiyên me da zincîr em bûn kole em bûn esîr Cenoşiya ji me bir kir me tune bûrê û tevgir Cenoşiya ji me bir kir me tune bûrê û tevgir Dilê te bû çemûkalî gelin dilde savcı Ali Dilê te bû çemûkalî gelin dilde savcı Ali Zilma kole dar hilali bir zivstan biharani Gül ve bul rengin rengin Acıyana şu şirin Gül ve bul rengin rengin Acıyana şu şirin De derman kirkülü birin Uyu evin kedilan De derman kirkülü birin Uyu evin kedilan Dilê te bû çemûkalî gelin dilde savcı Ali Dilê te bû çemûkalî gelin dilde savcı Ali Zilma kole dar hilani bir zivistan biharani Zilma kole dar hilani bir zivistan biharani Projek sol servelati Orten kurdan kwedan pete Projek sol servelati Orten kurdan kwedan pete
Tebawerin du zate Serfirazin du zate Tebawerin beni çate Serfirazin du zate Dili tebu çemu kali Gelinden de savcı Ali Dili tebu çemu kali Gelinden de savcı Ali Zılma kule darhilani Zilistan duharani Zılma kule darhilani Zilistan duharani Erbici. Zor spas Emiya geli hevala mirperver Memuzin hevalin in başlar bibin cihane hem yansılardıkım peşkeftin, serkeftin, evgirtin tukhazim u hatırı var. Zor spas geli hevala. Silah hürmet. براستی هەڤال خەمگین بێرهات ئەو ژی هونەرمەندێک پڕ تایبەتە gelek gotine xweşî gotin her wisa behsa yekîtiyê jî kir gerek em yekîtiya hunermenda jî em bikin yek wan dibînin ê bejdar bîne em spas dikin ji bona wa jî her wisa hemî hevalên malbata ez wisa bêjîme heyva sor û Mezopotamya silav û rêzê me ji bona wa jî Bas hevalê mem Hatırı var. Ez lazım kar bikim. Ez stüdyoda me. Min hevalara gotu bu peşi. Serkeftiş buna berhamat. Serkeftiş min usta min dukas ez hata davuyu biminim. Ez bavar dikim usta hendik u rindik jî baş bu herhalde. Kurdi dibe hendik u rindik. Bele mamoste. Ve hem sılav sistem çavê ve sılav û rêzên me ji bo ve hemiyan ji bo gelê me ji bo kesên me temaşe dikin. Her dem pêş ve serkeftin ya gelê me ye. Hatırê ve gelê me. Hürmet Bele hevalê mir perver. Heval. Ez du da rê dabû. Bele rastê rojekî wisa dijwar min derbas kir. Em bijî sê me. Sarê dabûm. Li belê piştên pêvajoyê dijwar hani mirov digije firehiyê ew gelek wî gelek tişî nîşanê me da. Ji ber wê em ê yani tiştê dijwar an jî tiştê zor em ê ji bo pêşeroja xwe bike referans. Gerek wê ava em te bigere ez xwazim mêla mamosteyê xemgîn bîra çend tişta bêje bi rastî mamostê zarokatiya xwe da godar kir mamosteyê xemgîn bîrhat. Yani bi taybetî ji bo me hunermendek pir ji her wiha dîsa xwişka zîn jî wisa yani em zarokatiya me stranê wan derbas û rastî ji bo me gelek hêjan e ji bo me nirxên hêja ji bo civaka Kurd an jî bo hunera Kurd gelek keda wan heye em dikarin bêjin mesela hunermendê îro karê hunerê dike di pêşerojê wan kesin aha ji xwe re bikin mînak û hunera wan ji xwe re bikin referans guya wa huner dike yani me her hêlê da pir tişî wan girtî silav hürmetê me silav û rêzê me ji bo wan û derbasî jî mamosteyê xemgîn bîra behsa yekîtî kir bi rastî yekîtî ji bo me bi taybetî rojhilata navê ji bo gelê Kurd yani mühim girîng e dema ku dar digêje çi xweşaxê xwe berde erdê ew qas bi hêz dibe ew qas xurt dibe ne bad kare pê ne bahoz kare pê ne jî tişkî din kare pê yani em gerek bibe wek darekî û şaxê xwe her bide erdê yani em heya biya we yekîtîkî nava xwe de ava neke û destkeftî me pêş te girtî ê pêşerojê de em bire yani em ê dîsa wenda bikin gerek cara yekemîn yekîtî yani ê teşe dide mirov ê teşe dide civakê jî dîsa yekîtî mirov çi ava bike an jî çi dest xwe bi yekîtî dest her şoreşî biyo hate ava kirin yani ne tenê şoreşa Kurdistanê
راستی جی ساعتا خوشت تا گلک تشتین خوشت آنین زمان از تشکی دی بیجم yani ez boy tevay hünermendan da bejim u tevay gele kurt bejim be ev gotine men nel ser dev biminin nel ser zaman biminin be karkirin yani em hal ver u savat shtad bejin rasti jî be em nel pişt xwe bêrin em wisa kar bikin em ulo yekîtiya xwe bikin em hünermend peşî de rastî jî em hünermend ji boy gel îdolikin wexta em hünermend yekîtiya xwe çênekin alîkariyê nedin hev هنرمندین وقت نو دست بید کن راستی جی گلک جوار آلیکاری هوجه ریک کت وکی جبوی آلی آلبوما بیش بوی آلی خباتا وکی دین یعنی چه به آلیکاری ایک بده هف مینا روژه کل وسط طیبت هیوا سورا کردستان ev آلیکاریش گلی مبخورد چی یعنی هزار جاری جی ev برنامه چه ببی نخوشی نتیده پرسکریک نتیده استیده ما دنه بیجی ای شب خبات کم خباتا ما اجیج نهاش کلیبی هاتم چما مگو او روش طیبته بر قلیبام آلی کی بمینه از اب گلی خوره به هنرمند هیجان و برنامه که و سخوش و ام آلی کاری ددن گلی خواه چه تشکی پیروز چه تشکی خوشه یعنی راستی جی نه سر زمان به ام بکن ام کار بکن بله بله هر وسا جیم وک اندام کی مالباتا دنگی روژه ام جین هو جبونا هیوا سور ام کنسر حاضر دکنه از دنرم گلک حوالین ما هنرمند ما دنگی روژه او جی بجدار پروگرامی بین اسلاوریزه مجبونا حمیه جی هر وستا ماموستا معروف اوجی بجداره هوال سلحات ریبر ریناس باور زهر بوبورین ما ناوی وانا خوندم دیسا ام سلاوی خوشبونا حمیات بیجنه گلیک دخواست ام سترانک ببیجنه آن دوری تمام براستی از باور دکم دو سترانه حوالی می برا سترانه باید بخوینه ام دسته سترانه باید بگیرم آموز سرکفتن که سا بسپاس کم حوالی بیم حوالی نه ات خوازم وان تشتاجی بیجم ما بس یکیتی که یعنی گرم رو جاره کمین یعنی کماسی رو خواهد ببینه یعنی ایرو ام گلم پری رقنی خواهد بسر جیوا که آنجی دف دوری خواه یعنی ام گلم جاره اکمین خواهد دست بکن مثلا طایبتی یعنی من چی کری ویده ده آنجی پیش روزی ده کارم چی بکن ویده ده مرو جاره اکمین گلم رقنی بوده خواه پیشتیوی بکرنا هولدانه کی یعنی وی هیده ده بلکی ما حیایی رو چا بیجم yani ji bo hevalên ew qas nirx çêkirî meç basket dayê vekî em nikar hemberiya wî bidin hemberiya wî bidin yani li ser wî daxwazê yani çi qas hewildanê me zêde bi an jî em pêşeroja çi qas kare ji bo gelê xwe tiştek amade bike û ji bo me tiştek herî pîroz e yani îro gelek hunermendê me hene ew hunermendê me jî gelemperiyê yani ê ser doza xwe sekinin yani zêdenin jî zêdenin jî Lebeli yani hinek tişt gerek derba hünermenti jî bekiran yani em îro çiqas bi hunera xwe xebat bite jî gerek hinekî milê pratik da jî xebatê mirov çê bibe yani ew jî ji bo me tiştekî mîm û giring e ji ber wî yani eger ku hevalê me ana beşdar bûne yani bikarin çi destê wan werin hêla madî manevî em bijî hêla aborî da wekî din hêla maneviyeta çi alîkariyê bide gelê me rojava wê zêdetir baş bibe yani ne tenê em bêjin ji bo gelê rojava yani me besa yekîtî kir ana her deverê her kurdekî yani imkanî vekî kurdên me ana Avrupa an jî Kurdistanê jiyan dike Peki nek malbatê me delfetê wan aborî tin an ji wek tin malbatê li dev dorê xwe malbatê aboriya an baş dikare alîkarî bidin cînarê xwe an jî Kurdên me li Avrupa li Kurdistanê raşa an ne baş dikare wî hêlê de ji alîkarî bidin
yani duxwazim ser wî hêlê peyamek wisa bidin. Ez herî dawî stranek bêjim û silav hürmetê xwe jî re pêşkêş bikim cî xwe bidim hevalê me hunermendê me. Sabî spas dikim gelek peyamekî baş û ciyê xwe girtiye bi rastî em stranê te bigirin heval. Aklımın elimine dair aklımın eli dair Diyarbakır Mısraf Milleli Baş Diyarbakır Deyram nedi sabi sud vejin hakim zalmi savcar beda mekmil mekurdan edemez eket Aftali dayıd vejin ser bacar kamet rallele her dem nam neket Aklımı aklımı Grindarım aylo Disahi karabayı rojavacı bendu besi çay veşlele disajı kışte Nibni çayre bisanık nıka mizacudan tıkıtka şeref naran hava kıdolup nevasirte Haberdara haberi damdı disa gidemek dalıp yaptı zindana sebni khudadın alın Ne kuştunun bindari kindirine hava kıdo çayfa ve peynay Aklımı Brindarım oyno Aklımın elimi daye Aklımın eli daydı bejin perdeyi kesti soru zeli darmanı heyvat salı darmanı Havar bu kek bu ke ukru bedes fanek beger yalmalı babanı Wine nekin kurdo nekin jibir nekin bu hinune gitu mirkhasi medbine zindana Dibine zindana kafra de dibine zilmedana Emi zaro kurdi çi khatemek brad navaru peli diro ke benda çi bekel Brahi kudosa ve la tiqat jibir nekin Aklımın aklımın Brindarı kırdan oylo Her bici saat hoş. Her bicê bak, her bicê. Te dilê me tîjî kir rast. Her bicê. Hevala Üner, hevala me nu atê şqîratî serçeveratî silav olmeş Ez eri dawî peyamekî bidim ez misata xwe jî xwazim dibe Dibe, çawa, bas severim. Diber ku ez jî mêvantiyim em zêde müsait ez qada vaz Melser Alkaliya Rojava ve konser aynı altar xist
گلی می آن آتون بر متماشت کن مجال پیشیش به همه خدا بو مدخوازی خود کد امی بدارن گلی می ویلی دا هستیار می ولکالی خطج از روژمای کردستان کم نیلن در و ویجی ایرو روژه yani سترka Kurdistanê û vê ketî ji bo pêşeroja me jî hêvekî herî mezin û herî xurt. Emirûl wî xwedî nekeve sivê wê dijminê me wê hewl bidin سترka me bixemilîne. Yani ji ber wê çi dibe bila bibe, encam çi dibe bila bibe, bedel çi dibe bila bibe gerek em li her deverê Kurdistanê û taybetî şoreşa Rojavayê Kurdistanê em xwedî derkevin. Ji ber ku gelekî hevalên me hevalên ku me ji nêz ve nas kir wek din hevalên me tekoşîna azadiyê têda şehîd ketin û hîn jî bedel bidin. Silav û hurmetê me ji bo her hevalê û eman hevala jî bibîr tînin û bîranînê wan jî rêya me ronî dikin. Em bejna xelber tekoşîna wan tevînin. Derba wî ya ez dikarim peyamekî din jî bidim hevalê huner ew pêncî heşt roj hevalên me li Bakurê Kurdistanê li greva birçîbûnê daye. Em ji wir silavê xwe ji wan rê dikin berxwedana wan berxwedana me ne û em ê tim wan jî dilê xwe da bînin û ti car jî piştgiriya wan bernedin. Rahê me bi rihê wan re ye. Hêvdarim hevalê wana me temaşe dikin ew jî di wî agakariyê de bira hevalê me Bakuran jî herê lê da bira ser sosyal medya dibe wekî din di pratika jiyanê da dibe bira bizanibin hevalê me yên gotî hevalê me yên tekoşet hişê me da û eman bîr nakir. Silav û hurmet ji bo te huner ayzon ji bo hevala Narînxan ji bo men û zîn ji bo dengê wan ji bo stranê wan gelek hêvîdarim pêşeroja me bi kenê dayîk û zaroka bixemile. Silav û hurmet şev baş. Sağ ol, spas bölümü. Eminim, xêr û xweşî. Evvela Narînxan tu xêr hatî? Xêrdar bî, şev baş were. Şev baş. Bi xêr hatî. Dengê me çi heva? Bawer dikim dengê min tê we, ne wisa? Belê dengê te baş tê. Hûn jî bi xêr hatin. Sağ ol, spas dikim. Rastî pêşî de mamoste me muzîn hani ziman gelek hunermendên hêja ser ekranê temaşe dikin, parve dikin. Em silavên xwe dîsa jî dişînin mamoste Hozan Maruf heye, Serhat Bilgim heye. Gelek hunermendên hêja ser ekranê em silavên xwe jî wana dişînin. Em dîsa dibêjin parvekirina we ji bo gelê me gelek baş dibin, bira dengê me biçe her aliyê. Em spasiya xwe dişînin. Belê mamoste em dikarin stranê bigirin, em pêşî hevala Narînxan gotinê û stranê xwe bînin. Belê. Ez bawer dikim we dor da min. Belê dora me muzîn hunermendên hêja dora we ye hûn dikarin stranê xwe bibînin. سر gelek axaftinên xweş de anên ziman saata te xweş berxwedana gelê Kurd e em yekîtiya xwe xira nekin yekîtî em her car dibêjin em zêde dûv dirêj nekin em Musa strana hevkî me dengbêjî got rastî jî em Kurd tev dişewatin em ê hevkî jî rewşê bigiherin gelek daxwazin hatine barî hey barî rastî jî destpêka hunera min bi navê Koma Zerdeştêkal gelek pirsên bi wê dest pê kiriye barî hey barî têrkê xurbetê gelek stranê me xweş hene lê îro hindik rindik em ê ji werbêjin bi rastî jî mamoste Maruf gelek peyamên xweş her wiha gelek peyamên xweş in em yek bi navê wa bêjin em bê bername dom bikin belê em gelek silavê xwe ji wan rê dikin belê
ام بیجن یکیتیا خو خرانکن راستی جی یکیتی برخودانا گلی کرده باری هی باری هر وسا خیراتنا خوشکا دلال جیت کنه سلاوی مجبونا ویج بله Gerek ispat هني شباي هني رجاي هني شباي هني رجاي خيالات المنبه هيلا باري هي باري بارانك باري باري هي باري بارانك باري اوري حبيني باران شلكر هي هي دسم الله زينه دردا واسكشتم درد أبينه دردا واسكشتم هي هي درد أبينه باري هي باري بارانك باري باري هي باري بارانك باري اوري بايزه باران شلكر هي هي دسم الله قيزه دردا واسكشتم درد عزيزه دردا واسكشتم هي هي درد عزيزه باري اوري زستانه باران شلكر هي هي دسم الله جانه دردا واسكشتم درد جيانه دردا واسكشتم هي هي درد جيانه هل هبي ساعتك خوش her inşallah zina vurdu. gelek spaskim gelek bxeyratına tetkim cana den qutbi denge meneveci kusurama afukin efser sosyal medya aliye teknivi kusur keme habe afukin براستيجي از gelek taybeti bxeyratına tetkim her متخص روجك وساده جنين ميناته وك از راستی جی بیم گلک بشتار ببن هر جار از بجم جن جیانا به جن جیانا به او مال جی او پروگرام جی چه نابه زو ساد بجم دخوازا ما او جنما بشتاری و پروگراما طیبت ببن و برنامه ما هر وساول و بردوام بکن زور زور سپاس سپاس پروژه کی وکی ودا مجه گرد صحت و خوش دنگی و هر دنیوی و هر چی قاسی امنال با هر جیبن از زانم فکرام و دلی ما با هر بیه هر بجی هل هبي بله هوالا نالخان من ایجا جبو وی چارەسەری جیهازên û vî alîkariyên konserê ji peyamên te gotinên te em bigirin, stranê te em bigirin. بله از سری ده سپاسیا و همیا دکم چی کسی چه هاوار و دوستین دوی پروژه ده جه گرتین
ev bingeh ava kirin ez yek bi yek spasiya wa dikim seheta wa xweş. Hêvîdarim gelek proje mîna vê berdewam bikin û em tê cih bigirin. Em serkeftinê ji bo hemî hevalê xwe dixwazin. Cara dî rastî jî wekî belkî hûn û gelek heval dizanin ez nexweşiyê ketibûm vê nexweşiyê korona ketibûm. Cara yekemîn min nekarî ez tevil bibim. Ez lêborîna xwe dixwazim ji ber ku di reklama de û di bername de navê min derbas bî. Heta saeta dawiye jî min ber da me hewl da ku ez tevil bibim nefes têrê nekir. Ewa wekî di mehaya ez li ber xwe didim min gelekî xirab jî derbas kir. Ez dost û hevala dixwazim û ez tenduristîkê mezin ji bo hemî cîhanê dixwazim hêvîdarim em ê vê dema xirab bi hev re ser bikevin û em ê derbas bikin. Hêviya rojên xweş, hêviya rojên geş. Ji bo vê konsêra rojava jî alîkariya ji bo rojava jî çi ji destê me werê wekî berê her tiştî wekî însan wekî mirov û paşê jî wekî dayîkek weke jinek tişta bikeve ser milê min jî ez jî hazirim. Maddî manevî yanî manevî û aborî ez jî hevalên xwe dime. Kam dikarin çav bibin alîkar her awayî de. Serkeftin ji bo hemî hevalê xwe jî dixwazim û ez hêvîdarim em ê demekî xweş geş hev re derbas bikin. Hunermendê hêja Heval Elî jî tu bi xêr hatî ew jî tevil me bû. Keftin serkeftina me gelek Kurd e û em bawerin em serketine jî ez gotina xwe ya dawiye bêjim û ez dest strana xwe bikim wekî hevala min xwişka min a Zînê jî gotî bi rastî jî êdî demdema yekîtiyê ye êdî demdema birîtiyê ye. Her çi qasî lêstikê qirêj li ser gelê Kurd werin lêstandin jî ez wekî dayîkek bêjim êdî bes e yanî tiştek nemaye gelê Kurd bidê me gundê xwe da me malê xwe da me halê xwe da me keç û kurê xwe da me kezeba xwe da êdî her tiştekî di zamanê xwe de di wextê xwe de dema xwe de xweş e ser bikeve em serketine ez dibêjim bez bila kezeba dayîko bişewitê. Kurda her tiştê fekire gorî êdî bila yên serê li gelê Kurd xwayî kirkeve bila çareseriyê bibînin bila bes îzin bidin wekî dilê dayîka bişewitê. Bi rastî jî êdî tiştek nemaye em birin me her tiştî xwe da em hêviya rojê xweş din jiyaneke xweş e. Em bejna xeber hemî şehîdê xwe yê Kurdistanê her çarparçeyê Kurdistanê her aliyê Kurdistanê em bejna xwe ditewînin em wa bîr tînin. Her wisa çi kesekê ku di ber vê şoreşê de li ber xwe dayî em bi hirmet bejna xeber hemî kesî ditewînin û em dibêjin keda me bila vala nederkeve êdî gelê Kurd jî gelek tiştê xweş heq dike wekî cîhanê hemî wekî hemî gela. Hêviya rojê xweş û ez hêvîdarim em ê bi ser bikevin jî. Çi bikeve ser milê hunermend jî her wextî hazirin û her demî xwestine çareserî werê dîtin û em wekî hunermend wekî mirov berî her tiştî em jî xizmeta gelê xwe de ne çi qasî bikeve ser milê me em jî hazirin. Ez dikarim va gotina bê. Bas. Stranê te heye birasî me stranê te stranê sem stranê bigirin em dest vê mamoste Elî bibin. Stran bibûrin Kurkê min rê de ye negiha ji min re saz lê bida wextê wî çênebû ez ê bê müzik bêjim bi deng hema çi qasî biqedihê hekî temasî bû dîsa jî hêj niha em bêjin qusûrê ev bikin ji ber ku hêna jî ez tam sadî sed nefesa xwe nikarim ji dil bigirim em hevdûre îdare bikin. Çawa bas. Belê. serkeftin. Her heyvan heyvan
احمد مالا موسى چالا آخر من آدم هون خودك نكم بدني والله كم من آدم من آیل رواندنه هی واخل من هی واخل من هی واخل من آیل مالا احمد مالا واخل تنبور بانه تسبه سویدن یاده آیش بانه هم خود کنون احمد مالا مصمم کشند بیم خود من یاده آیل صد مهران های هی واخل من هی واخل من هی واخل من آیل مالا منی هم خود کنون احمد مالا مصمم کشند بیم خود من یاده آیل صد مهران های هی واخل من هی واخل من هی واخل من واخل مالا منی وردی ساعتی دلا آیل قربانه Keşke günde şiyan aile şidiyane Korket günde şiyan aile şidiyane Çekur ahte Ahmet mola kudem yade aile Hey, واخلمن 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 أخمرها عمري شكر أختي أحمد مولا هي واخلمن هي واخلمن هي واخلمن أخلم مرها عمري به هر هبی هنرمند هر بیشی ساعت خوش ساعت خوش تو هر هبه اما سعید فکراتی ناخیره دا بی هنر ساعت خوش ناری خانجا اول علی مصطفى فرقنش جی آمده بو تجی خیراتی ما مصطفى تجي لا خيرات بوريس جبنا هفال فارقين جي هنرمند دلال تجي بخيراتي بله بخیراتنا و جلو جانتکن هر بجی سلاورز جبوه دشینم جبوه و جبوه همه میوانه تماشابان آوازی خیراتی ما مصطفى خدا خود لو بس باز سرچاب بله ما مصطفى از بارم امی گودنی خوی داوی بیجنه حواله هنر بله. نوسا بله هر وسا هم دیسا گلک سپاس کن گو ام بجدار به پروگرام بینه براستی جی ادنیرمه گلک هنرمند به طیبت وک حواله ما علی هنرمند هجا فرقین خوشکا من نارین هر وسا و هی گلک هنرمند تبلی به برنامه بنوک حواله ما خمگین بیرهات سلاو ورزیمه دیسا جبوناوی جی میر پرور سلاوی مجبوناوی جی براستی اف تشتا وند کنه تشتک پیروزه ام سپاست کن و هر وسا سلاو ورزی مجدیسا جبونا حمیه تماشاوان هجا و داخازیا دل ما گوهم و برنامه پار وکن چی قاوم پار وکن سرکفتن آوائه یا متوا یا ام دبیجن ام یک مال باتن وک جار جانم درنگی روژی دجموس آد بیجنه سرکفتن به یا متوایه بله بله اجی گلک سپاسی خوش خاباتکارن مزبوطانیا تیوی و راستی جی هیوا سور گلک خابات که طیبت و پیروز چید که
براستی جی اگر ون بخوازن یکی تیا گله کرچه ببه آلیکاریا خوش بیر نکن پاروکرنش بیر نکن براستی جی یکی تی تنبه ام تجاراناک هن آرمان جاخوا براستی جی هر وصاب هنرمندن وصا پیروستین دبن میوان گلی خو از وصا بیجم و اف آلیکاریا جدلین ونت راستی گلک سپاسیا و بدلو جاندکم و داخوازام اف برنامه وصا بردوامای وری ام وصا قطنکن راستی جی تندرستی ایشا گله کرچ خو ایشک گرانه ام تیدنه هر وصال مددن مدکوجن خوینه درجنن دایکن ما باوین من زاروکن ما راستی جی ام گلک بریندارن ام مصابجن و اف نخوشی جی سرده و در باس بویش بوی نارین خوشکا خو راستی جی گلک تشکی نخوشیه جبوی بهن وکرنه او آلت لازمه هوجه جبوی مازنین ما جبوی زاروکین ما طیبت از رجات کم راستی جی تجارة اف رجا منت اللي وقتا تندرستی تی جبوی گلی کرد ام بیجن یکیتی راستی جی جدل و جان از وید بیجم و برخودان یا گلی کرده سلاو و رزیمه بخیراتنا هنرمندان تبات کم وک هنرمند حوال فرقین علی جیان و نارین خان خویچکامه و خمگین بیرهات هر وسا چه هنرمندین تن و برنامه ام خیراتنا و دل و جاند کن و سپاسی جبونا که هنر جدی کنه و سپاسی راستی جی رجی جی سپاسی خو گلک شوار رید کم حمید ارمی سلاو جبونا و مصطفى بله خباتا و گلک مزنه گلک پیروزه و سلاو و گرم روژا و تباب من خوش آشتی آزادیان بیجن صاحبي ام جي جالك سباس كم ونهار هذه تبليغنا و ام ماموسه براسي وطنا وان داوي هبو شاشي تشيبي باوردكم مستعلي مجالك تاجرتي ببورينا نه تشنا به از گره هوالان گوتنا خود داوی بکن از ام تساکنه برای هر تشتی سلاوت کم تماشاوان نجارا و براستی جی مجار لسر جهازین به کرتینی بو جوی خباته کی گله کی براستی جی هوالان جی گوت از نخواستم دوباره بکم خباته کی پیروزه از و پیروز دکم و تولبونا همی هنرمندن هجا جی همی جی نرخ منه جبو وان جی سپاس دکم به ناوی خواهی جی و کاریوی جی گله کی ما گوت اولا جی گوت سپاس دکن جبو کاریوی جی هر و رژی و که پشکشوانی هنر مصطفى و همه اولا براستی جی yani از باور دکم گلک تشتا خبردان از نخواستم زیاده درج بکم دوباره بکم جی و تبله حواله دبم yani گوتنوا هر و ناریخان نخوش بویه نخوشی کرونا دربازی تخوازم راستی گله که زوره یعنی جبر ویجی از تحمیلی دکم سترام گوتنی گله که زحمت بویه دیسا دربازی تخوازم دانی خانم گله که سپاس صحت خوش سپاس یا واحد عربي ماموسه ام سترانه تبگرم ماموسه بله و فرقین و سهر جهاتنه شوان راجع بله اون خیراتن اول سه ماموسه پاتن تركتن سلابرس
دیرو کاریا و استم سر بلندی از جندیکم جی آگر روژه هزدگرم کردم از کردم سر بلندم جی دیرو کاریا و استم سر بلندی از جندیکم جی آگر روژه هزدگرم کردم از کردم سر بلندم سلم زرداری قبول ناکم سینورا راکم تارو مارکم آلا برخدانی ازیراکم کردم از کردم سر بلندم سلم زرداری قبول ناکم سینورا راکم تارو مارکم آلا برخدانی ازیراکم کردم از کردم سر بلندم شی آخاولات شهیدامه نبی شیر و اگیدامه کلما چاوین یارامه کردم از کردم سر بلندم شی آخاولات شهیدامه نبی شیر و اگیدامه کلما چاوین یارامه کردم از کردم سر بلندم کردم از کردم سر بلندم کردم از کردم سر بلندم هر هبی ماموسه هر هبی تنگیته و آوازته هر هبی ولی ماموسه براستی پیام هیجی گلک سر هنری ما هنرمندی ما ماموسه هوزان آیدن براستی پیامشان هم سپاسیا خواه سلاوین خواه ماموسه هوزان آیدن دشینن و gelek serhat med heye zahir loran heye em gelek slavên xwe jî dişînin ew jî bi gelek parvekirina wan heye hemû hunermendên me ser ekranê gelek weşanê parvekirine û slavê xwe şandine bi rastî em jî slavên xwe hirmetê xwe dişînin hevalê se tu jî xêr hatî Navxêra de hevalêja Slav hemû hevalara Tu bi xêr hatî çavara hatî Navxêra de binarên kan derbazî ve gelekî spas ji bo me hemiya derbasî bê ya gelek spas belê gelek derbazî bi rastî min ji bîr kir min negotî newenî ziman gelek derbazî be mamose farkên azad ew jî bi rastî eşek heye bû mamose derbazî bû mamose herhalde pey şopa narîxan da hem diçin li vê derê hinek havalê me meyîro îro bîste ku çend havalê me testê wan pozitif derketin di me em zêdel xwe nanê pirsgirêkê me wisa hene ji ber wê hekî jî em dibêjin derbasî bêjin ê min hê tiştekî tune yani negatif ev di roje me test kire negatif derket lê hinek havalê me pozitif derketin sê çaro jî bi hev rabûn yani her ro em hev rabûn hevalê ew jî xebatkarê me çandine ez barim tiştekî xirab çêneme ya pêşa roj derbasî bêjin hevala narîxan rastî gelek çandin ji bo gotinên tê dawî heyê se em ji bo gotinên tê dawî bigirin hevan ji bo min belê narîxan hunermendê hêja ez dubare spasiya hemî havalên ku ev proje hazir kirî tê de cih girtîn ez dubare spasiya hemiya dikim wekî me gotî çi bikeve ser milê me jî em jî hazirin em amade ne ji bo xizmetê serkeftin ji bo hemî havalê xwe dixwazim hêviya rojên xweş û jiyanekî xweş û
سرکفتن جبوی گلی کرد جی دخوازم جبوی روژاوا بتایبتی سرساقی دخوازم از بارد کم ایرو دیسا هنک بگره نخوش بونه مگاوا دی سحکر بلا سر گلی کرد ساغ بی و از بیجم مروف بیجه قدر نقدره مروف دکاری قدر خوابه بگره گلی کرد و کسی لسر خستنا و لسر هاتی امروز دکاری بیجی چاره سریش بوی گلی کرد دکارن چه بکن گلی کرد جهر تشتیره حتی وکی روژا ایرو حاضر بی و دیسا جی حاضر آماده یه بس ایدی بکشتن و بگرتن و تنکرن از بار نکم چاره سری چه ببی دیسا جی داویه ده یکی تیا گلی کرده و یعنی چاره سری گلی یکی تیا گلی کرده از کار ببیجم ام گل ببین یک ام دسته هفدو بگیرن مجبوری تواهی ببین یک و چاره سری که ببینن سرکفتن یا مایه سرکفتنش بوی همی حوالا دخوازم صحت و خوش شبا بمین خوش صحابی امجی گلک سلاو دکن ته سپاسیا خوش بتر ادیشنه گلک جی دربازی به بمینه خیلی خوشی خاطره کن سر جواب ماموسته azat mamose دنگ فرقی نه skandın heyi iskrike bele iskrike heyi mamose denkti نه دنگم مگرتی بود دنگم نهاتی از بار عزمی مبه باره mamose denk na mamose am berdeste beter alimi burası و سیپان جیتی از بارم هدیه بری هر تشتی سلام جبو همی تماشاوانم چینم و جبو وان برنامه براستی جی وقتی هم آن وان برنامه آماده دبن و تبلیبون اکچیه دبن اب تبلیبون همه خودی درکتنا سازی و دزگین کردینه خودی درکتنا کسی این که لازماتی وان هنه جبو و یکیه دبه گرک گله مجی و یکی نزگاتی نشان بده و خودی درکتنی خواه پیک بینه یعنی ایوانا لازم جمعه گر که ام بین اوای پشکریه ندنه هم خودی درکتنی خواه بین اوای پیک نینیم جبو پیشاروش پرسکری که ما زیاده تر ببین اوان پرسکری که جبو ما برینن خرابتر چه بکن او گاوی وان برین آجی هم نکارن درمان بکن جبو کش پیشاروش برینن زیاده تر چه نبین هم کاربن درمان بکن ایرو دا هم پیشا و یکی بگرن هم هفدو خودی درکبن هم یکی تیا خورتر بکن و کسین که ایرو کوچبر بونه جوالاتی خود درکتنه هاتنن حال کامپا دمینن وان شخصیتان وان کسان وان مالباتا وان زاروکا وان دایکا وان جنا هم دکاربن به وسیله هم دنگ خو بگین نگل خو هم آلیکاری وان بکن هم خودی لوان درکبن ادوه یکی دا جی سازی دزگاه ما مگوته هیوا سورا کردستان سازی دزگاه که هری کمناره کب سالانه پشکریا گل کرد که پشکریا کسی کردستانی دکل کدرید ببین کسی کردستان دبینین کی جاملت دی بجی آلیکاریا وان دکه دبین ملت مجی پشکریا هیوا سورا کردستان بکن جبو که هیوا سورا کردستان جی لکسی مین بلنگاز فقیر خزان خودی درکبه یعنی هم دبی گرک به یکی خورتر بکن تنه نه هنرمنده کرد سیاست مدارن کرد روشنبیرن کرد یعنی ملتن کرد نویسکارن کرد گرک به یکی داجی هشیار بن و پیشنگی به یکی بکن و خودی درکبن از بارم یعنی چند برنامه پیکتن اوان برنامه جی خود بینن دگیشن ملت ما و ملت مدنگی مدبیزه جبو پیشاروجو که هم دکاربن هم نفسن راحت بستینن جبو کو پرسکری کو پروبلمن جبو کردا تنه پیکانین امانا والا درخین و هم بگل خواه کیف خوش ببین به باشیا گل خواه به تندرستیا گل خواه هم کیف خوش ببین جبروی یکیشی بانگا مش گل من که وان سازی دزگاه خودی در کفن و والا نیلن از یود بشن
سیپان تیجی بخیر آتی تو مالباتا خواه و زاروکی خواه سر سر چوارات مرحبا اشتراش مرحبا جوارا سلام حرمات جبوة حمية از هنکی وسا من سرماستن دیه یعنی براستیجی از برنا خوش اوالا دخوازم من یعنی دو سه روژه وسا چه بود میگوت تیسا جی از لگوری روشه بنرم از کارم چیز دست مرا وسا تبلی بود از آن آتم جی که ماسی مچه بجه از لبرنا خوش حوالا و همی تماشابانا دخوازم سر چاوت سر تجي بخيراتي جبو تجبو علي جي جبو خيرات المامستي بالرازبه صافي بله مامسته ام سر حوالا سر ام بگوتنی وی بگیرن ام هرنجا سپان مامسته سپان حوالا سر تو خیراتی سر برنامه من خیرات دوی حوالا ایجا صافي سپاس کنم بله اري بيامي ما همو عينيه يعني هوالا همو يجبوت از نخوازم وقتی هوالی دنج بگرم جبو جهاز بینگرتنی او خباته کی گلی کی هجای خباته کی گلی کی پیروزه اف خبات جبو گلی به اروپایی يعني او گلی کی به بگن سر ملفه و قدی گلی می روجاوای کردستانی در کردن از هیوی دکم و تشتگی اف کنسر من جبرابه به دنگ جبو روجاوا جبو گلی me بی آوایی رژیم سرکفتن محمیارا سوی دکم تشتکی خوش درکبن به هیوی روژه خوش صافي گلک سپاس سترانا هیو نوسه اول برای همین فرقی باورم هوا فرقی میرو کلامانا بیجه نوسه بله مامسته یا او بیجه یعنی نه بیجه از پاشل گوری روشه براستی جزانا بیدنگی مامسته مزین می براستی او سرکان دمینه برای هفن برای حوالی حوالی بونیر از جو بزون ما واجیری زازاکی بزراوای زازاکی بکرماشتی تمام فرق نگم تستنین قیله خود تیشکنا سرچمو سرچموش Oyashmaz sadri dest hazret yaramına Oyashmaz sadri dest hazret yaramına Oy zerre ya kemeri tıkata sonam khud beri oy zere ya kemeri tıkata sonam khud beri natabe bilbili kelamatabe hela Uzaktan edemmek bela Bilbili kelamata bihela Uzaktan edemmek bela Ay zerim ya kemeri Tıkata sonam khud beri Ay kemeri tıkata sonra mahud beri. Gelip spas. Sabi spas ka dengete. Her gün. Mamoste farkı. Mamoste bu borine. Bir aliyede psikolojik bele psikolojik şey bu az bu borine hava da fazla. اسکریک نه باز بروی میگوت یعنی حوال بیزم باشتر دمه میگوت یعنی وکوی یکی آن جهاز لازم آن درمان لازم بجی به یکی به گلمه گره خودی درکم ام نبدو خودی درکم یعنی جبو پیشروج خواه جبو ام بجی زارو که ما جوان ما جنین ما دایکین ما بابن ما
به تندرستی بشین جبوان یکا بجی گرک هم دستی خواب بدن هم و هم به یکی خورتر بکن یعنی هم لحبدو خودی در کبن اویا لازمه هم دبینین که اندی کس زیده پشکریه منا که یعنی پشکریه کی چاوان بدجن آنیه مروواتی داشی پشکریه کنن روشامه دا هم دنیارن یعنی ملت و یکی داشی گور برجواندی خواه نزمه برجواندی کردا چیه برجواندی کردا جی یکیتیا نتویه گرک هم و یکی نزی هف ببین هم و یکی خورتر بکن و هم سازی و دزگاه خواه کویرو جبو کرد و کردستان خباتا دکن جبو گله کرد خباتا دکن هم گره خودی در کبن الوان یک جیج اف سازی منه هیوا سورا کردستان یک جوان سازیه گره کم پشکریه بدنوان و بانگا مجملت مکو هیوا سورا کردستان بتنه نهیلن هر تم آلیکار ببین ده کیجا روژه داده بد کیجا روشه داده بهم و یکی پیک بینیم از بدم یک کلامکی از بجم یعنی اگر که و دنگه من قایل ببین نظام دنگه چاوته علی دنگه چاوته ولی دنگه باشه فرقی یعنی تو آزادی یعنی ناوی تج کما تج آزاده تو آزادی کاری هر تو خمسه راسته یعنی دلته تو چه خوازی چاد خوازی و سبکی شرینامن وربامن شرینامن از بحالم وربامن کتش من باور ناکی نایدت نامن بشتی از مرم تو قد نکشی نامن شرینامن وربامن شرینامن از بحالم وربامن کتش من باور ناکی نایدت نامن بشتی از مرم تو قد نکشی نامن شرینامن چارنینه و دلالا من نابو جرگم دردو خوینه سببا کو افدلاش بویت اوینه هرتم به هوارو باخینو گازینه شرینامن وربامن شرینامن از بحالم وربامن کتش من باور ناکی نایدت نامن بشتی از مرم تو قد نکشی نامن شرینامن چبرچامن دلالا من شیارم بتخونایه استری چاویم تخاری رالنایه تذکرم دینو هارک بردام دنیای شرینامن وربامن شرینامن از بحالم وربامن کتش من باور ناکی نایدت نامن بشتی از مرم تو قد نکشی نامن شرینامن وربامن شرینامن از بحالم وربامن کتش من باور ناکی نایدت نامن بشتی از مرم تو قد نکشی نامن سپاس سرکفتن بو اتوا سپاسش بو همی حوالی که تبلیوی و شانه بو کسی که کدوان در باستیه کسی که رجیه کسی که لپشت اکرانان آلی کارد بین و به ارگانزاسیون اتکن همجورا سپاس کن سرکفتن دخوازم از بیان پیجم سپاس ماموستا همجی گلک سپاس سیاه خود اردشینم براستی گلک پیام هاتن سر اکران ماموستا گلک هنرمندین هیجا ماموستا هیجا سر اکرانه گلک پیام ادیشینی هم سلام خوش دیکس از جیش وارا دیشینی هم بچنجن ماموستا سپان خلاص هیجی خیراتی ماموستا سلام ورج بوت مایت میوانت مالبات ایته سلام حرمت جبوت تماشاوانا میوانا حمیا علی بني مرسي ديت
سیپان گو سلام سپریز علیکم. من هی سپریز تا چی بود سیپان مرخ کردی سابو تکو مگو ساریا بدا کلک بخوانی از رجاتی جواب بکن هون دنگیم باش نی بله بله از و کیجی و بجنی حرف کچکی من ام به هر رستوران کی بیجه و از اون بشینم او چه راد کردم تمام زمان ماتی باش تمام مساج توان جایی ام رستوران به هر راد بیجن و اج از اون بشینم تمام دبه باش دبه تمام يلا حبيبي بيجي قوم دنگ سازتی بله دنگ باشه بله دنگ باش Direjin berbange avetiya roka mel gerduni buya Direjin berbange avetiya roka mel gerduni buya Kurmancin dinil dorbuna kom deng vedan var be varu kom be kom Kurmancin dinil dorbuna kom Deng bedan var be varu kom be kom Deng bedan var be varu kom be kom Aboroni yu her tabe Şirin u paşnabe Aboroni yu her tabe Şirin u paşnabe Abore شو بزاوه آبو ببره گلایه آبو شورشو بزاوه جنوبه کوکادیرو کی بدان رود کرچب کی دولت و قی خدان جنوبه کوکادیرو کی بدان رود کرچب کی دولت و قی خدان رونی کر جنو جنگه و خوزا شوقتا سر چاندا جوا کازاد رونی کر جنو جنگه و خوزا شوقتا سر چاندا جوا کازاد شوقتا سر چاندا جوا کازاد رونی و هر تابه شیرین و خوشنابه رونی و هر تابه شیرین و خوشنابه آبوری برگلایه آبو شورشو بزابه آبوری برگلایه آبو شورشو بزابه dengek le her deri olanda bu rengek ve le her deri veda bu dengek le her deri olanda bu rengek ve le her deri veda alaya bilindu rengini serfiraz her dem baveşini
Alaya bilind u rengini Serfiraz her dem baveşini Serfiraz her dem baveşini Aporoniyu her tabe Şirinu başnabe Roniyu her tabe Şirinu başnabe Apore vergelaye Apore şaşu bezabe Apore vergelaye Apore şaşu bezabe Çepek ji keşi û beşnara bişîne. Gelek xweş bizî. Gelek xweş bola. Eyvallah ya bana ilo aba amre be var aba hey ya. Aba tamam başlık geçelim. Slap hebalno es drazım arikare jibo zaroki kurda bakın. Vay saat baş. Ve az basım arikare bu hammi zaroki kurdistani. Her hebitü. Her rojava. Gece. Her hebitü. Tamam. Gelek xweş bola. Spas. Tamam baş ama dışını kahve o şev baş. Saat Allah başka. Selam reis. Belki me plana ve xiraker. Selam reis bu ve ezya ve godar dikim ez bendawen. نه براستی سیپان گو من سپریزه که چیتکن سپریزه که آماده کریه براستی گله که سپریزه که خوش بود چه هات بیرام منزانی فرقیم دما کماچی بو یکبون و لیلا خوش که هف من بیجنا کجیم من دید من گو یکبون و لیلا وکی وانا دو بیجین راست ya. Mamusa Ali ben datım. Yani gelek xweş bu taybetî em spas ji bo Sîpan û ji bo Kewecan ji ber van zaroka Kurdî navê perwerde mala wa hemî yani wala her zarokî yani bor mewcî yani em zarokê xwe bi zimanê xwe perwerde bikin û bi rengê jiyana Kurdawar perwerde bikin ji bo şerojê ji me re em ê Heyde bibîne em ê zirarê nebînin. Heydeyek mezin ez bîne. Ev lazim e divê gerek em bi hemî zarokê xwe re bi zimanê wan bi zimanê dayîka wan baxin û ev tîsa jî spas dikin ji te û ji kewê re jî. Belê. Em jî spasiyê xwe jî kewê her hebin. Birasî em herin cem Mamusa Ali و حوالی بری تبلیغ بون امسلاف دکن سپاس لسر ناوی کسی که ارگانیزه کرنه و هر وها مدراتور پیشکشوان حوالی ما سپاسی همی حوالا روژی ها دا هلوسته که باش نشان دکن زمان خبر قطینن یعنی ارگانیزه کر حد نه کاروباری ها دا زحمتی و خوش هیه سپاس کم دست خوش هسته و خوش بدویجم صافی Em jî spasî dikin ji bo te tevlîbûna te malbatê te gelek spasî. Mamosta Elî jiyan em werin benda te. Bi rastî hevar ferqîn jî strana şîrîna min got bîranîna şiyar ferqînî ji me re bi rastî jî em gelekî hinekê xemgîn ji bûn. Dema ez hatim Berlînê şer ferqin ji bo hevdîtina me wê derê çêbû hat malekê bi rastî jî hunermendekî perosa yani çawa bêjim bi Tirkî dibêjim nizam yani nayîşî ama yani bi rastî jî hunermendekî em gelekî wisa mînakê bigirin gerek em dibînin mesela hem îro hunermendên ciwan hunermendên nûjen derketine
em gere usta hunermendin nirxin ket dane xebat dane gere wana mînavkê bigirin yek jî ji wan hozan şiyar ferqînê bû ji ber wê jî ez ferqîn re jî spas dikim me hinekê ji zemanê berî me bir ji ber wê jî min got ez hinekê şiyar ferqînê jî bi bîr bînim yani. Spas dikim. Nizanim wexte me çiqa zemanê me heye ez dixwazim stranekê jî bêjim eger zemanê me heye se nizanim yani. Bele mamoste zemanê me heye tu dikare stranê du stran dikare bibêjî mamoste. Tamam. Na bi zaravayî zazakî ez dixwazim stranekê bêjim vê stran jî Axfeleka ez dixwazim wê pêşkêşî bikim. Servelat mi vorgena melulun yena Servelat mi vorgena melulun yena Es-semediye berbena ya semet majibena Semediye berbena ma semet yajibena Ah felek açım tari dinamar kerdatari Vetseti fek mavzeri omnum kerdu zemheri Ah felek açım tari dinamar kerdatari Vetseti fek mavzeri omnum kerdu zemheri Bazırgun çilaşines Laşyen azarin bennes Bazırgun çilaşines Laşyen azarin bennes Serok neşven asveri khwez Celxi birinin bennes Serok neşven asveri khwez Celxi birinin bennes Ah felek açım tari Dinamar kerdatari Vetsiti fek mavzeri Omnum kerdu zemheri Ah felek açım tari Dinamar kerdatari Vetsiti fek mavzeri Omnum kerdu zemheri İsmin koto hardema Domana nerbiyo cela İsmin koto hardema Domana nerbiyo cela Ya semediye berbeni Heya mare bir khela Ma semediye cengeni Heya mare bir khela
Ah hele kaçım çari dinamar kerdatari Bersiti pekman seri Omdum kerdo zemheri Saat 5 mamustan saat. Gavadın migo ez bejim mütevazi yani ev gotin ne hatıram mütevazi bu. Burası şart farkın ve ki hünermendi ki mütevazi bu. Geleki keta geleki şu bu hüneri kurdi burası jiyana uji imzanın koçberi penaberi derbaz bu. Farkın baş zaneci yani şart farkını. Jberveji Gavadın ev gotin ne hatıram. Bu ezi rast bikim. Bizi baş bu. Yani em diçin cem hevali ser em baş dite cem te mamus sifan. Hevali ser tu dukare peyame davi dukare be peyame davi. Eri. Ez dibêjim gelek spas ji bo vê xebata hêja ji bo xebata pîroz û ji gelek spas ji bo te jî îro gelekî ket da hevalê huner û gelek spas ji bo hevalê Hemîd li ser rejî de gelek spas ji bo hemû hevalne ez dibêjim serkeftin bi hêviya rojên xweş bi min û xweşiyê de êvar baş. Sabî êvar baş. Xatirê Spas. Xatir. Em hatine dawiya bername ez bawerim. Na mamuse. Nermendiye güne heyi. Selam sayın. Kimaya? Brasi evvel mamuse Span. Span. Ez ew gavê jî xatirê xwe bixwazim tîsa jî ji bo navê rojê û ji bo vê organîzasyonê spasiya hemî hevala dikin kesek ke dawin derbas bû. Lê çawa me gote piştgirî lazim e ji bo milletê me ev yekîtî lazim e ji bo gelê me. Tiştên ku tên qewmandinê jî ne ku em tenê temaşe bikin. Dibe hinek tişta da jî em cî bigirin gerek em vê piştgiriyê bidin ewan kesa. Îro girevê birçîbûnê hene li Kurdistanê li girtîgeha gelek kes gelek hevalê me ku girtîgehê dane ji ber şert û mercên nebaş ketine girevên birçîbûnê dibe em hinekî dengê xwe bidine dengê wan. Yani zilmekî heye û bê hiqûqîkek mezin dest pê kiriye. Bê hiqûqî gelek kes gelek siyasetmedar gelek şexsiyet îro girtîgehê dane taybetî jî serokê gelek Kurd îro girtîgehê de zîndanê de hevdîtin pêra pêkne. Di van yeka da dibe gerek em hinekî pêşengiyê bikin hinekî dengê xwe bilindtir bikin ji bo ku van yeka em bi ser bikevin. Demê çûyî de jî bûyîna wê serkeftin pêk hatin hevdîtin pêk hatin girevên birçîbûnê bûyîna wê qediyan. Evane jî hemî girêda yekîtiya Kurda ye. Eger ku yekîtiya Kurda xurttir bibe alîkarî jî xurttir dibe. Di alîkarî xurttir bibe ew gavê pêşengî jî xurttir dibin. Dibe gerek ji bo vê yekî em li ku derê be jî em dikaribin di gotinê xwe bibêjin. Di çalakiyê xwe de ciyê xwe bigirin. Milletê me di vê yekê de jî gerek hinekî li rûmetê xwe li nîrxên xwe xwedî derkeve. Tîsa jî ji bo vê bernameyê em spasiyê xwe ji hêva Sora Kurdistan re dikin taybetî jî ji hevalê Farûk û hevalê Hemîd û hevalê Mistefa heval huner ku ayzon ew jî pêşkeşvanî kir hemî hunermendên ku tev li vê şevê bûn em spasiyê xwe ji wan re dikin. û ji gelê me re jî ji bo pêşerojê rojê serkeftinê rojê azadiyê dixwazim. û ji we teva re jî dibêjim şev baş mîn xêr û xweşiyê de. Silav û rêz ji bo hemiyê de. Silav û rêz mamuse em jî te silavê hurmetê xwe dişînin ji bo tevlîbûna te û gelek derbasî be ji bo te jî mamuse. Sağ ol. Şev xwe. Sağ ol. Mîn xweşiyê de şev baş we. Tabii şev baş mamuse. Belê mamose sîpan. Em hatin bi dengê te û awazê te. Deng girtiye mamose Dengê mana te yanay.
دنگی طرف نمیزن بله آنتی وقتی فرقین داخفی پر خشرتی هبو دنگی کی عجایب بله باقی متس جا از مجبور ما میشه قلاقلا گرد دبه نابه دنگیم باشه شریک کنم بله بله شریک کنم پر باش تمام ام باخفن یا ام سرانا بیجم ستران ببیجه داو باشه راستی گلک پیام هیه ام بکم ناف ستران نه بله yani eri تو çava dixwazim ma wisa bêj ya ez dixwazim pir tişta bêjim yani dixwazim gelek tişta bêjim ama niha îro we gazî me kirî li ser navê hunermendiyê we gazî me kirî ne em dixwazin stranê xwe bêjin kesê me godar bikin temaşe bikin bixwazî stranê me godar bikî baş e û zaten em mesajê xwe nava stranê xwe da dibêjin sedî set godarvanê me jî ez bawerim fehm dikin me û bandora hunerê ez dixwazim li ser tiştên aha balkêş bandora hunerê gelekî heye û bandora hunermenda jî gelekî heye nêzîktiya hunermenda ji bo va tişta pir girîng e ew hunermendê ku tevlê tiştê hat ve mesajê xwe kurtasî jî didin ez bawer kim hêjayekî herî mezin hêja ye ber wî ez dibêjim ez û Elî tenê mane em hinek strana bêjin Divê gelek baş derengiya şevî ha tamam roka sibal beravan ez heyrana her du çavan limen 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 roka sibal bertavan ez herbana her du çavan limen 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 eko yârê xwe li gurbetî pêra bişînim silava limen 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 eko yârê xwe li gurbetî pêra bişînim silava limen 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 جته سر الكلام واركم هرنا نوب قلام لمن 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 جته سر الكلام واركم هرنا بخش بلام لمن 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 Gidebe çubla be em sarnekin her dudela lemen 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 Gidebe çubla be em neşinin her dudela lemen 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 غربتي وجدوني أزيك ترى ما يتبع بشين النظام شوني لمن 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 لمن
Alamanye ucedine Azeke temardmek bişinim nizam şune Lemen 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 Gotin yara tejidane xelki Ez çırbikim maledune Lemen 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 Gotin yara tejidane xelki Ez çırbikim malkedune Lemen 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 ساعت خوش بيجي ساعت خوش آوه خوشتر به سلام و ریس اول گله جاتیه بخیر هاتی بيجي بخیر هاتن گله بخیر هات سر چاور هاتی انت خيراتكم سپاسكم اول سپاس گله عشیرت توف کریه تمام eyvallah Mustafa sürpriz de ekşi heye باش بودم de keçikin te ani ezi buraya اری والله ها ولی ساعت خوش ولی ساعت خوش ani başı گله سپاس دکم هون صاحبن هون زاروکی خواه مالباتا خواه eval Ali tuji başı سپاس کم اول گله بخیر هاتی توی مالبات هزار گته بخیر هاتنه sağ ve Slav jibo malbati یا هوال علی هوال هنر انا گله دمکی ها وين دابو چو ما بريا دنگي وكري بوزاني اجا اوا دمکی ام گله دل سر اکران دبینه ام دنگي ويد بيزن اجاره ام ام ایرو سرانا هناكش گلهش گودار بکن براستی چند جرا مهفدو دیت لبرلینی و مدگو دی گله دفج مسکی بردایه زانی ورا دمک دریش وندا بو و اجاره وای تازه از باور کم اجا اواکی daha خوشتر daha مستر daha بهستر هاتیه gelek spas eval span gelek spas jiber viyek ez dur ketime بله Naha hediye esbi desbi hüneri fadikim inşallah. وای ساعت خوش Gelek خوش بله مامو سالی ام ورم جنته ستانه کی نو ام بگیرم بله نه دور همه بله بله دوراته مامو Çiğay bilint varime Aru namus varime Çiğay bilint varime Aru namus varime Şoreşkeri karimeye Şoreşkeri karimeye Lihem beri van me jokan Lihem beri van me yara Şoreşkeri karimeye Şoreşkeri karimeye Lihem beri van me jokan Lihem beri van me yara Em şoreşin dil çetelim Em bi xelki xwe bawerin Em şoreşin dil çetelim Em bi xelki xwe bawerin
keçulavık ref ref verin keçulavık ref ref verin lehem beri van fin kharan lehem beri van jokan keçulavık ref ref verin keçulavık ref ref verin lehem beri van fin kharan lehem beri van yaram اولاتي زمان خوشی بجبن هوراب مشی اولاتي زمان خوشی بجبن هوراب مشی keçezine düşoreşe keçezine düşoreşe lehem beri van jokan lehem beri van yaram keçezine düşoreşe keçezine düşoreşe lehem beri van jokan lehem beri van ساعت خوش گله خوش Kerem ki. بله ام بچنجان حواله هنرمند geçtim. تخیراتی سر برنامه gelek spas seval sağ ol beni afiyet sağ ol spas kim çavanın hun başın gelek spas sağ ol tu çavayı başlayın sağ ol yani spas kim burası em peyamete bugün em musabicim yazarım strane bugün çavada fazla herhalde hediye em hatın davi bernameyi bele müzik de saat ama çava bu fazla em musabicim serida slavu heskirina xar ji hemû hevalên hunermendên ku beşdar bûne ve dişînim berî dewineha û ez spasiya xwe dikim ez spasiya xebatkarê ev organîzeyê hemû hevalê dikim slavu rêz dişînim sağ ol gerek spas bile em dikarin stranê te bigrin biraz mecî gelek zudan zarok damen em bê sabir bim bi rastî Kerem ki gulê hazır Muhammed Şexo ez dixwazim bêjim Gulîzar من بانکری گلیزار 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 تو بهارا امر منی گلیزاره تو بهارا امر منی گلیزاره وره وره گلیزاره صفت وک هیوا بهاره وره وره گلیزاره صفت وک هیوا بهاره تو
ناری ورشم را تو پشیاری ورشم را تو پشیاری وره 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 گریزاره گولیزارم تو خوش هاتون عاشق بوم وک لیلا مجنون گولیزارم تو خوش هاتون عاشق بوم وک لیلا مجنون هر وره تو جمن رون جسبی حتا ایواره جسبی حتا ایواره وره 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 گلیزاره وره 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 گلیزاره خوش گلک سال هذا وعشيرات واي ساعات خوش عشير شوف أظنها خالدي أمني هجا هي برای دری سرما اوجی رو آلیکاریا من دیدی شباش سلام حرمت شباش إيرات يا با بله ما موسى سبان بحذر أمورم أري أسازرم بله تنبورانه تنبور هيجي بس خاص يا أصلا تنبوري باش لينا خو ماما إدارة بو خو باشم دنگی کی پر داشته که اوه از بارکم دنگی تنبورا منای اما اشخور عليت خما که ماسی هی اما دیسا باشه پر باید کمته اره تمام بیجه دایه بیجه بیجی کل دلم تبرجی بره مدانه غریبیه چه دبیجی اما قدی وایدن یای بیجه دایه بیجه بیجی کل دلم تبرجی بره مدانه غریبیه چه دبیجی اما قدي وايد فلك دلي مدشينا أخو من دلا برا خبينك دلي ترسم مخابينك حيفا عمري مزيرينك فلك دلي مدشينا أخو من دلا برا خبينك دلي ترسم مخابينك حيفا عمري مزيرينا ازنا خوش میناناکی چما دری المبناکی ازید مرم مبناکی دید چه فدناکی
از نخوش میناناکی وای چما دلیل مبناکی از دمرم باناکی ایدید چه خواده بیجه بابا بیجه دای هیلا برا خوشکی دخواهک امره چوی ایدی نایک کسی را نامین کاره به دنیا بیجه بابا بیجه دای هیلا برا خوشکی دخواهک امره چوی پاشدانایک کسی را نامین کاره به دنیا بیجه دایه بیجه بیجی کل دلم تبریجی بره مدانه غریبی چه دبیجی هی واخل من ویده ساعت خوش خوشتر ساعت خوش بيجي قوي في ساعات دنگ بيجينك زحمات اما قوي يعني دربانا اما از باوركم علي انا سرانك زندي بيجي برطرف بك برطرف از باورم هناك هنر هستر باریه سترانه که وسا خمگینی بونه هنر گلک ممکن یعنی راستی مرو دایکا خواه ولات خواه در که بر هنه کسی باری نراسته دلیتا صاحب سپانجان ساعت خوش یا از نخواستم زده جی درج بکم براستی جی وی داری حوالا نیویساندیش بو او جهازین بیکرتینی هیواسور کنتو نمراسی خوشی ایبانی جا آوتیه جگلمه جوی آلی در خودی در که آلی کاری بکه هم گله که جوی شوی جی جبو معنی وی شوی جی خودی کره جبو آلی کاری آوه از هوالی فاروق وی درید بیجه هوال هنرجی سترانه که بیجه او هنرمنده یورو ملیته و سب باره که سر ملیته دانه اما سر ملیته دانه زانه تجی سترانه بیجه هنرمنده تجی گره یکی سترانه که بیجه از جی داوی سترانه خواه بیجن از خانه اما دوراته ازه بیجه هنر دورامن ماموسه از بخوازم تو ببیجی ماموسه باش تو بید داوی ده از ببیجه داخوازی هبار فارق جیبه داری این ده به ماموسه دا مکه بریم مکه مکه چابیم مکه دستک نه دشمنم یکی مسرج خواشری را کلوی وید منان اول اسماعیل منان کسگی خرخواز خیراتون نجات که بده کنیا شوتی آخ بکر خیرون و هوار چله زمستان سعدیه که شوی حیران بدی جفت سریاویت خوی
جانê delal iştê viya bibe xwedî malê Ez nemînim bejna zilamda mergula sokinim bixwînin Mira were cenazê bavê serkan Afganine jerdê noy Wî de menal Heval İsmail menal Kesegi xirxwazê xêratine cakibrê kulya şewtî Ah bike perin û heval û heval خلاص eyvallah. اگر دستور و هبه استران خواهی داوی بیجن بله ماموسه بله خاطره ماموسه و بخوازم هدیه استران عیششانه خوازم وی بیجن برای که تو زانی Verkeci tuzani ji derdera dermani ciye velatê Kurdan û şirînê Kurdistanê Werenan ku tuzani ji derdera dermanî ciye velatê Kurdan û şirînê Kurdistanê Kettin av bezime, xayin tirindin avime Ev çaba hez kirine lo, tu nabînî halê me Gur kettin av bezime, xayin tirindin avime Ev çaba hez kirine lo, tu nabînî halê me Vereke ku tu zanî, ji derdera dermanî Ciye velatê Kurdan û şirînê Kurdistanê Ronetim bin destîne Dil xirab ji kestîne Hin zanin lo hin nezanin Em kîne bêje em kîne Lonetim em bin destîne Dil xirab ji kestîne Hin zanin lo hin nezanin Em kîne bêje em kîne Wereke ku tu zanî Ji derdera dermanî Ciye welatê Kurdan û şirînê Kurdistanê Eşeşanım tübejim Bi derdu gulu eşim Heya hebim ledinilo Ji derdi velat gejim Eşeşanım tübejim Bi derdu gulu eşim Heya bejim ledinilo Ji derdi velat gejim Vereketi tuzani Ji derdera dermani Ciye velatê Kurdan û şirînê Kurdistanê Wereke ku tu zanî ji derdera dermanî Ciye velatê Kurdan û şirînê Kurdistanê Saat hoş mamûsta سپاس براستی او خباتێکی gelekî taybet gelekî girîng bû ji ber wê jî ez vê xebatê da vê
konserê de cî girtim gelekî dilxweş bûm gelekî kevxweş bûm ji bo organizeyê jî gelekî hevalan ket da ji wan re spas dikim û her wiha ji bo ew cihazên bê girtin jî ji gelê me Rojava gelê me li her derî jî bi rastî jî ez bawer dikim gelekî taybet e gelekî giring e ez pîroz dikim ji bo xebatê ve serkeftin dixwazim wek hevalan ez jî dibêjim di nav Kurda da yekîtî gelekî giring e gelekî mühim e em yekîtiyê xwe çê bikin em xurt dibin hêza me xurt dibe kes nikare li ser me dagirkerî jî çê bike ez xatirê ve dixwazim dem baş dibêjim Em jî gelek spas dikim mamostem ji bo tevlîbûna te û stranên te û gotinên te gelek peyamên xwe ji bo te hatin em silavê hemû hevalên ji te re dişînin gelek spas û te her hevî her demê bî ji dengê te û tevlîbûna te Mujarrebin şabaş Gulê û Sîpan şabaş Elî jî xwebaş me selafnet serkeftin Berê hunermendê hîja Gulê rastî em wisa em dima û tu dikarî stranê xwe jî bihîjî çawa dixwaze Dibe ev rastî bi taybetî vê pandemiyê pir keda doktorên me û pir doktor jî jiyana xwe davî bû ez dixwazim strana were hekîm were birîn giran e ev strana hunermendê hêja Kazo silav û rêzên xwe dişînim û were hekîm Deşt û zozan çayê bilind rengîn ey Deşt û zozan çayê bilind rengîn ey Rengî gula sosun mergan ve buney Rengî gula sosun mergan ve buney Mabune sir mabun cardi khediney Mabune sir mabun cardi khediney Jixwîna şehidan gulver sorbuney Jixwîna şehidan gulver sorbuney Were hekim were birîn giraney Malavê xwedîma daykan zaraney Were hekim were birîn giraney Malavê xwedîma daykan zaraney Besehun navînin evçi vicdaney Besehun navînin evçi vicdaney Hırakırın varê bavu kalaney Hırakırın varê bavu kalaney Dayık digirin dibin berxin hundayey Dayık digirin dibin berxin hundayey Hev dünya haine kesbini zaney Hev dünya
Vere hekim vere vere birim gırane Mala bededim andaykan zarane Ey zalim feleki, zalim dünyayı. Ey zalim feleki, zalim dünyayı. Manemci insan hatın dünyayı. Manemci insan hatın dünyayı. Çıkıştına hortu keçulavan re. Çıkıştına hortu keçulavan re. Cihangirulale denci dernaye. Cihangirulale denci dernaye. Vere hekim vere vere birim gırane Mala bededim andaykan zarane Vere hekim vere vere birim gırane Mala bededim andaykan zarane Vay Bilecan. Saat baş. Baz. Jiver şunda inşallah daykama ne digre bi keyf xeşî jiyan dikin. Bi hevra hemî mirovên dinyayê. Gelê Hêvî dikin. Hêviya me hemî ew e erî. Rast e. Ez bawer kim zemanê me bi dawî bûne? Bele mamoste. Erî. Strano dawî û got peyamê dawî hûn dikarin. Erî. Ez hêvî dikim di rojên aha zor zehmetî da berê pandemiyê hûn dizanin gelek kes hebûn xizmeta karên aha dikir hêva sor serî da û her wiha gelê me taybetî li her derê Avrupa li welat xizmetekî didan bekî dibû bersiv ji bo kesê pêwîstar. Ama piştê pandemiyê ev kar hinekî zehmet bû. Em hinekî hêstewarî nêzik bibin dibêjim ji bo alîkariya ku va hevala dayî li dar xistiye û her wiha dixwaze sembolîk bijî carna tedî tişt henin bi alî sembolîka xwe girîng e sembolîk bijî meriv carna hêstewarî gereka tevlê vî ew bibe tevla vî kampanyayê bibe ez dibêjim ez bawerim kî gelê me dostên gelê me ew ê piştgirîkî baş bide vî kampanyayê û xwedî li vê kampanyayê derkeve ji ber ku îro herê zehmet şert û mercê herê zehmeta zarokên Kurda di kampa da bin çadira da vî zivistanê ser û seqemê da di bin çadira da ne xwarinekî germ pêwîst e bekî ji wan re hesret e ama tevlê viya jî dîsa jî em dibêjin tenduristiya zarokên me li Rojava taybetî û her wiha Bakur Başûr Rojhilat jî ama ana pêwîstayê mecburiyetî acîlî bi Rojava heye ez hêvî dikim gelê me tevlê bibe bi her awayî tevlê vî kampanyanê bibe û hêvî dikim çirûskek bijî ew ê yani alîkarîkî me jî bigêjî ez serfirazim îro tevlê vî bernema hanê bûm vî kampanya hanê bûm û silav û hirmet û silav û hirmet şeva xweş
sağ ol spas gelek spas pamız Em gulê godar dikin ya? nama mesela em stranê te bigirin O dawî ne? bu sev Tamam. Biçûkê malê delalê dayîka xwe bûn hîn xweşik şte têr nebûn ji nav dilê hezar golê bûn biçûkê malê delalê dayîka xwe bûn hîn xweşik şte têr nebûn ji nav dilê reşê bûn nebîşê seydê pîran ket şopaseyît riza li wargeha Elî Şêran can li te bûî mêvan nebîşê seydê pîran ket şopaseyît riza li wargeha Elî Şêran diyar li te bûî mêvan Qêrîn hawar mane bêcî û bêwar navê te rûme tame ey heval şehîdî kim qêrîn hawar mane bêcî û bêwar navê te rûme tame ey heval şehîdî nebîşir seydê pîran ket şopaseyît riza li wargeha Elî Şêran car li te bûî mêvan nebîşir seydê pîran ket şopaseyît riza wargeha Elî Şêran diyar li te bûî mêvan Kevêj alî min kir saet xweş Teşekkür Erê evî sirana huner heval zane ser şehîdekî oğnûtê kanêraşî erê belê şehîdê erê heval erê bu uçek yani rastî ez çûm wê derê erê hem wek alî malbatê da jî hem ez çûm xwe wê derê jî bi rastî ew ê demekî nêz da hêvî dikim em ê vî siranê diyarê malbatê bikin erê diyarê malbatê bikin erê başla mamta em silavê û rêzê xwe em hunermendên hêjekevê zeraxa jî dişinin bi dengê xwe tevlîbûna te bû gelek baş bi dengekî xweş silavê nû jî derket em pîroz dikin serkeftin dibêjin ji bo wî rastî em her ji benda hunermenda hêja gulê rastî em hevra ji weşanê qepat bikin daha başî ne bi zema misa erê dibe
گلی جان سلاف حرمت بوته مالباتی همی چاوی زاروکا ماشت کنم و هر وها او حوال جم تجی ساعتا وجی خوش سلاف حرمت و هر وها حوال رجی از سلاف دکم و ده باشه شبا خوش Ez jî ji te re silav dikim malbatê te re keçikên te maç dikim bi Dilûcan û hemû xebatkarî vê bernameyê gelek gelek spas dikim silav û rêzim xwe dişînim û hemû gelê xwe re silav û hezkirînê xwe dişînim û dibêjim bi rastî bi taybetî gelê me ye Avrupa hûn dikarin bi rehet ew alîkariya gelê xwe dikin nebêjin hindike zêde ye çi xas destê te heye ji ber ku ew îhtiyacî wan bi rastî gelek gelekîn gere em bi hev re ev êş û zorî parve dikin. Belê ez jî gotinê dawî bibêjim û em stran bigirin em wisa qapa bikin. Ji gelek îro hunermendên hêja mamosteyên hêja tevlîbûyîna ser ekranê bû rastî bi nav me newanî ziman em bi borîna xwe dixwazin ser rejiyê û ser her du malpêra Mezopotamya TV û ser Hêvasora Kurdistan û wî veşanê wî konserê tevlîbûyîna hemû hunermendên spasiya û hirmet û silavên rêzê xwe dişînin bi gelek peyamên xwe jî bihatin em hemû gelê xwe re silavên xwe dişînin ji bo parvekirina we ji bo peyamên we ji bo nêrînên we em silavên xwe dişînin gelek hûn her hêvî ji bo vî kampanyayê bîngerê ji cihazên û daxwaziya me jî mezin em gelê xwe muhtacê kesî nekin em xwedî derkevin em hev girtîn çêbikin pir baş dibin û bi yek hunermendên mamostê me Hozan Aydin Hozan Maruf û Lahîr Zoran gelek xengîn bîr hat Keve Zara Gulê Keskin Serhedmet Hozan Aydin dîsa min navê Hozan Aydin Seher Narîn Xan Mîr Perver Memo Zîn Farxîn Azad û hemû hunermendên dinê ev min navê wî newanî ziman em silavên xwe dişînin ji bo keda we emêga we gelek herêya bin û em stranê te bigirin belê me ser rejî xwe bîr kir û hevalê îşev ser ekranê mamoste organizasyonê Faruk Akalan û Mustafa Pazarcık û ser rejî Hemîd Urmiyê mamoste Hemîd Urmiyê em silav û rêzê xwe dişînin û gelek here bin ji bo keda we û emegê we û sabîn em stranê dikarin bigirin. Min dixwazin belê peyama min jî xilas bû bi rastî em benda stranê tê ye. Tamam gelek spas te re jî silav dikim careke din strana te xilas dikin gelek spas ez spasiya xwe Hêvasor û me TV jî dikim Mezopotamya TV jî û hemû temaşevanên hêja ez nikarim nav hunermendê hêja re jî silav û rêzên xwe dişînim û binên xweşîdar û şev baş. Zindana Diyarbekir ji bo hemû girtîgehin. Zindana Diyarbekir emmi bişkinin vagirtiyan emmi derinin Zindana Diyarbekir emmi bişkinin vagirtiyan emmi derinin vagirtiyan emmi derinin vagirtiyan emmi derinin Hava cari amedi hava carime cüme girtine hoş gübrayime hava cari amedi hava carime cüme girtine hoş gübrayime cüma hesirin zaru zecime cüma hesirin
واگری بلند ببجی کردستان باجار کردان چما بندستان واگری بلند ببجی کردستان باجار کردان چما بندستان باجار کردان چما بندستان باجار کردان چما بندستان زندانا دیار بکرم می بشکنم واگرتیانم و درینم زندانا دیار بکرم می بشکنم واگرتیانم می درینم واگرتیانم می درینم واگرتیانم می درینم Heyva sonra Kurdistanê di sala 1993 de li Almanya li bajarê Bohemê hatiye damezrandin. Ji we rojê heta niha li tevayê Almanyayê bi tenê yek saziya alîkariyê ya Kurdistanê yê ku bi 109 xebatkaran xebat meşandiye. Sal bi sal mezintir bûye. Ji bo mirovên me yên hewcedar bûye hevîdar. Dibin her şard û mercan de ji bo alîkariyê bike hewl daye. û bi rêya broşûr û DVD ve hemû xebatên xwe pêşkêşî gelê me û welatparêza dike. Heyva sonra Kurdistanê bi tevayê xebatkirina li ser bingeha bihişyarî û zelalî ji xwe re prensîp dibîne. Bi berpirsyariyek xurt tev digere. Ji bo ku alîkariya hatiye berhevkirin bigihîne cihê hewcedar, ji bo pirsgirêkên mirovên me yên mexdûr were çareserkirin, ev pîvana ku her aliyê civakê beşdarî vê xizmetê bike pir girîng e. Armanca avabûna heyva sonra Kurdistanê di destpêkê de gelek Kurd û duvre li hemû cîhanê li goreya hewcedariyê yek heremên lêşer heye û yên dibin bandora şer de ye. Du li heremên Afatê. Sê li welat û heremên hêjarî lê heye xebatên xwe di çarçova prensîp û hêjayên gerdûnî de didin meşandin. Prensîbên me yên xebatê. Yek bibe pir di nava hewcedarên alîkariyê û xêrxwazên alîkariyê de. Du bê cudakarî alîkariyê bike. Sê ji bo em bigihên armancên xwe dibe em xwedî têgîna jêhatîbûyîna bi hevalbendî bin. Çar karê ku ket ser milê me em hildin û pêşengtiyê jê re bikin. Pênc li têkiliyên xwe de em hewl bidin ku nebin asteng bibin destek. Şeş em heta dawiyê şopdarên alîkariyê ku em dikin bin. Heft em di karê xwe de hevgirtina bi dil ji xwe re bikin bingeh. Heşt em ji bo pîvanên xwe ne bi heviya tiştekî ne. Neh em xwedî pîvanên wisa bingehînin ku em hemû xebata xwe li ser projeyan dimeşînin.